karo batur nok. Ayo si patungan. Wong lanang laka-laka gadi anak-anak. Papai temas sing ana ning Jepang. Arigato Papa Temas. Arigato go. Ning anak ubang tua kake dong. Di Jepang mah. Anak tua. Dasar sampean beli gelem eli. Maksudnya Durung antok wis nambah mani. Apa anda sekakan blimblengan? bener jangkrik. Wis antok 15 liter. Ake temen 15 liter. Kadang campurannya dibuat Madri. Sun sabar arepan tak duduk kena. Yen sampean ora isi ning tangga. Papa Temas. Yen beli mabok enake setengah mati. Sinyalan Yen wis Jepang. mabok tuak lalen ning rabi. Masih dong. Arep sampe kapan elinge saban dina mabok tuak bae. Papa Temas. Usung kepeng wis keliwat. Terus Tuku anggur ora kuat. Dasare beli gelem tobat. maksudnya Tuak ka anggur ditenggang. sare Papa Temas kagok daur 12 liter jenok. 3 liter maning. Tutuk kena kang Sebab kieu lagi sampe 15.000 saliter kinok. ede murah temen. Pertama sih kanggo sing duwe lanang Papai loro. Temas. Papai Aira. Dasar sampean beli gelem eli. Durung antok wis nambah mani. Abah Apa anda sekakan beli melengan. beli dong. Tek hitung wis antok 20 liter. Kalau isi Toyota. Kagok dari Papa Temas kagok. Susah bar sampean tak duduk kenangan. Yang sampean ora isin ning tangga. Dari Papa Temas kudu Yen beli mabok enake setengah mati. tapi Yen wis mabok enake lalen ning rabi. bikin sih. Arep sampe kapan elinge saban dina mabok tuak bae. Bakal kongkon mola bener ngomonge anda semblengan. Bakal lurung go patungan 2000-an yuk. sampe rela dadak utang. Sare Papa Tinggal aku cemburan tuh aku ning kanan. Dari Brian. Wis keliwat tuku anggur ora kuat. Dasare beli gelem tobat. Sudah. Tuak ka angger ditenggang. Dasar ya wong lanang. Mau negarapan kopi lu